Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah, "Idza ra'aitum Muawiyah 'ala minbari faqtuluhu." Banimat tibu Nabi kini si Muawiyah tibu Rasulullah, andamu si kumimbarakan, nabuluan ni tibu Rasulullah. Yang bisa ini hadis fataraku amrahu falam yuflihu. Inakuna sagit ko tabi opat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dahil din bulanan mga sahabat lagi po Rasulullah biada to si Muawiyah. Dan tumumpi agi po ta pramila pamumira no kanina na duya po. Ano man ikaw mo wali sa ni gobyerno. Ititiri Muawiyah uluka. Ito din nila kapaka survey lagi po ta plano mga sahabat ang nila si Muawiyah. Dahil biada to si Muawiyah. Tama kay ni sumu Nabi. Abang yung bigat yung Nabi na 20 barang na po. Ikatulong hadith. Uway, nasinyakan kita yang Salim ibn Abi Al-Ja'd. Qala Rasulullah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah fi tabutin muqaffalin alayh. Siya tingin si Muawiyah nasi sa anuman na kiyama. Very pagkagamahan. Siya tingin si Muawiyah nasa anuman na kiyama nagkataw sa iyong pagwalungon muqaffalun alayhi apalakbalun fi jahannam na busulan sa iyong pagwalungon amoy kumarajan. Hadis dari Rasulullah. Inukasan ni Rasulullah sa kung si Muawiyah daw po neraka. Naukirong ka radiyallahu anhu kumiyak po nalarangan ng Rasulullah. Ay dapat ka, ay dapat ka siya. Allahu Akbar. Si Muawiyah namiyan ni saya sa kitab kitab. Si Muawiyah nagpaririba. Allahu Akbar. Ilaw ka radiyallahu anhu kupaririba. Saka lumabisa. Yang amin sabihin kaya kitab na ayat ay talian na at-tadkira ang kitab Imam Al-Qurtubi. Patay, pilihan niyo. Kitab Imam Al-Qurtubi. Saging kaya pandangan 492. Bintaro ko Imam Malik. Kata isu dito ni Abdul Khali Aswad yung sumakay Imam Nadam radiyallahu anhu. Ayun po yung pag-exekusa ko Imam Malik si Muawiyah. An Malik qala, bintaro Imam Malik, tuhjaru al-ardu allati yusna'u fiha al-munkaru jiharan wa la yustaqarru fiha. Yung po tuwad na ingad. Ading gilubukan sa kadaluwataan, amapayan, na diyan mapiyak ibuto pag-inindi. Diyuk di Imam Malik. واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا ayat hina dari tuan Imam Malik na diyan po tuan iawari ko Abu Darda o ingat ni Muawiyah sebab sa diyan po tuan diyon ikapariba ni Muawiyah di meriba si Muawiyah. Kitab Imam Al-Qurtubi nagiro pa mapiyan mo maging kapariba naging ibarat doon naging kaiyatiin niya ikan dugang sa marahana. Hindi ka marahana. Apa? Huwag ka. Gino ka para dinawa nyo? Hindi minagay kitab. Saging ka iyaki ang kitab ang sabing ashraf. وحدثنا يوسف وإسحاق ينطل يوسف أبو إسحاق ينطل ما جرير ابن جرير أم يقول الأعمش أم يقول أبو وائل رضي الله عنه صحابي Ibu Abu Wa'il kuntu ma'a masruqin bisilsilah. Mabada natin yung masruq isagin ko tadar pa aayangan lagi mo taigit na silsilah. Pamarrat bihi sabain fiha asnafun min sufr. Na sumiyagat na kami at pinagin po ito mga barko. Sumiyagat na kami at pinagin po ito mga barko. Aayang karna niyan na mga barahala abulawan. Mga barahala abulawan. Tamakirul rijal aayang kurma yung ito mga barahala ang mga bulawan na kurma ang manusia. Kurma ang manusia. Pasaalahum anha na hindi pa kayo sa umasrok. O andini, pagwitagin kaya mga barahala. Pagkaro na ayaw bitro ang ito mga tao. Ba'ata biha Muawiyah ila ardi Sindi wal Hind tuda'u lahu. Hingga tingin ng mga barahala, narururan sa mga barko na dinibinaya ni Muawiyah si sa ingin asin o sa India tuda'u lahu ang pagkusaan aparang kanya. Allahu Akbar. Dindagang sa barahala. Nadikil
ka kay pagdudulog. Cuma hindi dulu ada di dua Kristen. Islam lalu biwa betul yang sebenar. Dindegan sembarang. Allahu Akbar. Nah, suka minum yang searah. Allahu Akbar. Minum searah. Ini ada berapa jam? Kais subuh sampai 7. Ya Isa yang mutawakal Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ayat Nabi sina mga sahabat Nabi. Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Saging yang kita Masamtul Nujum, kitab Imam Abdul Malik Al-Makki taga ulama, taga Makkah ulama. Inamin saging mutawakal Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu si Muawiyah, Nabi sudah tanya si Muawiyah. Sebab saging tanya pangalan si Muawiyah, Nabi sudah tanya. Ayat pun yang kita surat yang di Muawiyah, Haidin Muawiyah, anta wathaniyun ibnu wathani. Haidin Muawiyah berhala. Ayat dibuat apa nak berhala mamu? Dakhalta bil Islami kurhan. Ayat mana tidak yang pagi Islam kan apa tak terdengar? Wa kharajta minhu taw'an. Lumilyo ka mana tingin ko Islam kung ka mamata niyo. Oy, lam yataqaddam imanuka wa lam yahduth nifaquka. Dia mana tingin nakatatanto iman ka? Ayaw man natin mo benar na sukatatan ko upang munafik ka. Allah. Sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ikatwa sahabat na si Muhammad bin Abi Bakr. Si Muhammad bin Abi Bakr naging subyek ni Muawiyah, naging sabda. Nanto na ikatwa Muhammad bin Abi Bakr, waktu Abu Bakr. Laki wa Aisyah, nabalangan ng sahabat. Ayaw pintir niya ni Muawiyah, ilal gawi Muawiyah. Siya tingin ko palalalim na si Muawiyah. Alala lima itu yang Muawiyah. Laki wa Aisyah. Subhanallah. Nah, sita do saging yan kuat. Ya sumbayang yan sa jimaat na arba. Allah pun disumbayang si Muawiyah sa jimaat na arba. Saging yang kita awan fisik. Ya subra mo lang yan. Akbar. Subhanallah. Samtul nujum al-awam. Kita boy. يا أبي سيد صلى به معاوية عند مسيره إلى صفين الجمعة يوم الأربعاء. Minimal kenal buat. Apa di Muawiyah ini yang masuknya. Nah, dia di mana sirah di Muawiyah sampai dengan iman. Nah, ayat ini tinggi dalam iman. Nah, yaum al-arbi'ah naduri al-amr. Allah Akbar. Jadi kamu radhiyallahu anhu dengan dipangadi semua Dewan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar yang hadis Nabi Imam dan Allah Akbar. Ya dunia si Imam Syafi'i nanti lagi kata Imam Syafi'i bin Muawiyah. 175. 175. Last 3 minutes. 2 minutes. 135. Isubiyangan ni Muawiyah kung mga sunnah Nabi. Awal sifat. لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر لعثمان في العيدين. Jadi masau Nabi, masau Abu Bakar, masau Umar, masau Uthman radhiyallahu anhu. Nak kenapa yang dipagpuni suka simpan sa salatul Eid. Lawag ko salatul Eid. Hatta ahdatha Muawiyah dhalika bisya. Orang itu nak pindu Muawiyah adina dipagpagbaran susambayang salatul Eid. So Eidul Fitr atau Eidul Adha. Ito ba? Yan inalini na susunod Nabi. Sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, Uthman. Ada abang bersama yang lain tadi pakai pagbangan di Muawiyah. Tidak ada boleh hukum baru, tidak salah juga. Sunnah itu kata sunnah, jadi sunnah. Nah, saya enggak ya
176. Si Muawiyah hatta qadima Muawiyah faqaddama al-khutbah. أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة. Ayat dikian Abu Nabi, Abu Bakar, Abu Umar, Abu Uthman, sibuk gila manutuain, na ibungaira naging kumasambayan, na makasumbayan atau ikilain na sila mubungan. Kita sumiyang pakasito kay Muawiyah, pinatuyan. Kadima Muawiyah, faqaddama al-khutbah. Ila ni Muawiyah yung kutabutan kung Nabi, kung subutan kumakulaka, na iram yung masu'id. Nadaan na disimbayan si Muawiyah, ipupunan niya sa sambayan, nabubuli pa khutbah. Tulay gitu, binti mo ba yan, aking-aking niya po ng Islam? Iba yan sa Islam. Dilumaran din lawan mo, lagi ito, piyangan niya sumaok ito niya. Dilumaran din lawan mo, sa niya na niya mo ba, binti mo na rin ito nito naman. Ayan namilig mo ka, sa lumot mo, halin na pagpili na rin ito, pusog na si Muawiyah. Nabiya si Tutaman,